Yada se ya mo akwa ba bi Adom TV Badwam dwumadi so yada se pa gudie mo nsam de abreye wiki mu nyina so myopia ene ye ka ho asem ye ni no ntimisro channel so na 5 minutes de ye nche na so atumi ahwe bi na atumi aboa wo ye mo ye ne ho ban fi se ye ni no eno a ne ye nkanea edum pe ntimi nya ne hwe mane nyeyi nti ntwem wani ni numu ansa na watu anamo wo hono a ese okọ check hwe de wani ne tie se pressure bi wo so ana se ne na mu abo wansa na ekon kakran na eku wani no nti yeda Dr. Rachel Kusi Akosa ase eye endpoint homeopathic clinic onwada Roma na dwumadi yede ebro nti oyare a borum ko endpoint a obeje so obehwew free scanning mema no prostate no ogusu aya wo ye mesro ene nye dwumadwa da ye de kosi meme nda omo ye dwuma nti frɛ dog na on show 0244867068 0244867068 ochena sabre no anso aka ye ho na ya to so Malta Guinness ye ebre no so mesro ye ma menemu da me hu se bi tuto bi hihye mu a ene ye ko school ni ade ye ntoto Malta Guinness ni hyem na anu nsuo no ede ene malt na dɔɔso nanso wokɔ akɔtɔ a kasa wopɛ Malta Guinness na hyenso no nso label na ɛbɔ ho a ye yellow no sɛ wo sɛ yellow ni eye deep pa ene ya twerɛ ho proudly made in Ghana intimesrew kokɔpɛ Malta Guinness ni binom efi sɛ vitamins ɛwɔ mu ɛyɛ B vitamins a ɛwɔ mu ɛboa nipadua no kama tikɔpɛ bi ankra ne kɔ school so ya hye no so fa bi hyem wona wo boarding house nso nya Malta Guinness ni bi fa ma wo mo eno ye sense wo befa bibi foforo bi akeka aka ho Malta Guinness remove ene ye joada C4C liver specialist Dr. Penny Michael Kujoche Martin ene wono na age adwa yi ene ye ba be di nkomo minhu ye kura no liver to no esi ha ya ye ba be kasa de afa ho ye moye livers no ho ban emfinke ka ene yare ho nti wo ba yi oni ye ba be di nkomo na wuya bebi ebe wo pharmacy anase C4C wonma pharmacy hono nso akopɛ liver to ni bi ano etumi aboa dog ye boa kwa ba ohima medas na bibi aboko de nyame adom me happy Mother's Day. Thank you dog, thank you, belated happy Mother's Day. The whole month ni ye dia ahwefo ina don patcho the whole month no anti belated dia ya je ma ye ma me for ina emba bia ye da se odawoma ye ntie we mehu liver to yo medas ene ye kasa efa de beka se hepatitis B. Okay. Na unyate hepatitis B a nini agina brebo a ehon atochima and also because infection of the liver. Na hepatitis no so egumu ahodo ye wo A B C D E. Na B no per recent statistics no trace edi nkrofo nya bebre. Na obrebo no nya that infection no, which is normally attacked by hepatitis B virus na emma brebona honden enwie peye na emra na peye ye ka say you realize say bebre ewo ho a yare no ewo eye ye can say like virus no omo ewo bi nanso omo enim bebre ewo ho bia ma me papa brancha baba wa wo hwenda na pe e bia wo ho na wayerase eta ye wo ya especially ewo unifa the we can say wo right side no how do say eta ota eti sharp pain ewo ho eyade a ekire say brebo no ho baby ball kokko ebi so ho a wenumu eta eye win like bitterness eye no eno so ekire say bribi ball kokko obi also oye bibi kakra bia na wabre oye bibi ka especially na pay a wasori on share dan ye adwumadin bia na so sorry no ote bre ewo ni nipadua ni mu eyade a wota experience sa eno so bibi ebo kokko obi so ha ne dey is more of like headache niti eta epai no na sati pai bia what try all forms of painkillers ahodo and I say to the extent say why addicted to painkillers anytime dia no I just obu okrampo a edum pempensu bia of a painkiller krampo a
still no ote yaw no wenia no eye ne yebeka se ensentrene ana se signs and symptoms obo so nani to me ye very yellowish eni na aye fita no etumi dane te se yellow the cream ye akoko ha te se akoko srade no na ase eyimpe you know eno so ade a ebo kokko obi so ne de na se ne bota efun na ho ase obefe bi bibi ebefa ne hwena no bia no na ase ne bo efun we nia no eye ensenchene a ededi se brebo no tochima na se brebo no tochima wo so a ukra diagnosis a report no kire se ampa se wenya hepatitis B virus ni bi nyankopon adaroma C4C liver specialist hospital ayarsabia nyankopon adaroma yabomoden akọ oman India akọ hihye various content of enro anase beka say ingredient ahodo na ye dia bomu C4C liver tonic we the first homeopathic medicine oko pharmacies ahodo top up pharmacy o Ashanti regional western pharmacy wo Bantama oko western pharmacy wo Bantama ubenya bi wo ho Prestia Takrade C4C Takrade Fejai May Sport ubenya bi wo ho takwa so oko ho a ubenya bi so ewo takwa Koforodua ubenya bi ewo ho Enkran so ye wo Adenta SDA Junction na esan ye ma menom ye nuanom ye manoma yedi yenda anasa yembosomu embrenti first caller obefre ye line na oye oba no C4C liver tonic no ye de beche free na baby biara so a owo biara no ye be send ama as a free delivery na wonsa etumi aka kai say first caller oye oba baby bia wo free bia no ye de ebema free na the moso a mo be free first 50 callers no so ye ma free delivery me pacho ende last week in come ye nyamande where even Tuesday na attacks be by me client service no so nya mesra wadaroma me pacho ende ejuada first 50 callers a wo be free ofra na ye ji details a ye be ma 50% discount na baby bia wo bia se wo free bulga wale wherever ye be send am for free free delivery but with 50% discount na wo so a wo your bad the first female person so a obefre no because of the mothers month and I said day no ye bomodin so the amount wo dey need the 100% ye the amount free na ya sign delivery the amount baby bia wo bia no bomodin na free 050 00 40 331 050 00 40 331 ma me kai hu se brebo no ye bribia ewo ye mu oba ye nipadua ni mu a among all the organs ewo ye nipadua ni mu no brebo no ye the largest internal organ ebo ye ho ban enti whether say wo yare o unyare say wo nyare a efia wadaroma ye wo like dosage ye de be ma na support will liver and especially will be a wono mensa wonom cigarette wotafa caffeinated beverage as a otwe ho a entwe anampo say ya ma diagnosis actually so hypertensive we diabetes into the diadro so over insulin for so many years wadaroma uhia C4C liver tonic na etumi aboa enkakra eyade a untumi en live without whether say wo yare wo nyare wo brebo no special organ as say eni say udidi agro from ende ekosi fiada so meye adwuma ewo enkran Greater Accra region Adenta ye branch kese a ewo Adenta SDA Junction wo yare ahudu bia moje namu nipadua nim no kai say brebo no na e control enti number no 050 00 40 331 050
0040 and I say 328 or Amsterdam Europe so na say wo hwa ofre line ya ye betro ye branch ye wo Amsterdam Holindred nyame adom so ye de bia kwa kodu oman Togo ebi eko Togo Burkina Faso Nigeria unse edro no mpacho say unsa kan major pharmacy bia unsa beke bia wo be unse ya tro C4C as the African distributor. Internet said the whole of Africa no. Yankopon Adom. That's the so we are. Omo edia mine C4C. Natural. Enye abrofundro. Enye orthodox. Natural medicine. Homeopathic medicine. Yankopon Adaroma. Ya bomodin. Edia fa infidiemu. Food and Drugs Authority. So aje atuminti bomodin na fre number no na enye part of you na we ene beboa na wodane dai na yekọ yeba nyina no etumi aboa yen na ahye yen wedie ne mu ke na 05000 40328 ana say 05000 ofra yebeje oso na ye na je wachede no as in the first person ubenya for free, then you also get a free delivery. Now, first 50 callers, so I'm mobile friend, so yeah, I'm 50% discount with free delivery. Me pacho expire and before close of the Edwada, Echina and Kaho. Yeah, that's Dr. Michael Kojeche Matena, Yeten Kano, C4C liver specialist, Mr. Okope, liver Tony na also intimacy, will live no and famau. Mamenda, Design and Technology Institute, one more year admission. Mr. Abatai, more Hermes Sabre, be a now, Nipebi will feel who the warrior, and I also a feature. Just a one who's a BB, as I know, ye, AC remote to be no, ye, TV, be no, ye, tape will be like who knows, San near Mano, I say, or young sweat ye, but just I want to sing to buy your crown, our bros, I cry the BB show near say. There be a here so the no called Design and Technology Institute. No more a shanekena, or moon church no mu, na untimi enyini womu, na a mayor ne juma da che. One more precision welding, fabrication, design innovation, sound engineering, animation, photography and entrepreneurship in our war, Design and Technology Institute. Intimacy, Yemfra almost CA was 0541 693534. 0541693534. MNC Group Global so Jumekua. One more ekra edibi so echo enuane drinks no gold sports real estate logistics nima be brave and a MNC Group Global for 1 more year 12 years sini and one more aye juma countries 8 and one more maybe Dubai US ne China. Omubo amu adwuma so etumpon nti businessmen women na mutie me say real estate na wo ye logistics gold exports trading food trading minerals ni nyina no ene won mo enye adwuma na obo se wontu sika no enwi Malta Guinness meso wano mo de ndada to me meso na ya to bi ma menom ai we akodi no ha adwen sa minya Malta Guinness bi mu adwo a menungu ma de so ahun se bibia ye kama. The entire many Jim Malta Guinness who say natural, like one who say 1 May, you hear top taste, the meat pie or the account, a full meal. That's where dear we are no. B vitamins in womb to no more wow pa ye. As I so dear yellow nail bonnet, Malta Guinness hono, and more drink, proudly made in Ghana, natural dear home. Malta Guinness, we move. My young celebrity, Yamami. And ne birthday no ba na minyaye na happy birthday enkoma Selena Wengam. Happy birthday enkoma Selena Wengam. Onyame nhyiraw. Eno ye different o. Selena nye we yo. Mami we nye Selena. Nti Selena Wengam happy birthday. Enko emma Erade nhyiraw. Erade nye okese. Osise wo beye kese pa. Erade Adom ne nhyira nkoso anye kese ewo abrabom. Afei happy birthday nkoma Mrs. Kusi Yanka Aye. Happy birthday Mrs. Kusi Yanka Aye. Erade nhyira obapa nyame ne okese. Osise wo beye kese pa. We efriwa wade. Dr. Michael Kojeche Matin.
and a wish show Dr. Kusi Yanka aye a happy birthday onkwaso aha na bema kwan ni ade nkomo na si me fancy for France wo ho ye ba ye beto aso